Bejn l-2008 l-2009 u l-2010, il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS immexxija minn Natalino Fenek xandret 490 aħbar li fihom kien involut il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u 265 aħbar li fihom kien involut il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. Jiġifieri f'dan il-perjodu fl-aħbarijiet tal-PBS ixxandru 225 aħbar iktar dwar Lorenz Gonzi milli dwar Joseph Muscat. Fl-istess 3 snin fl-aħbarijiet tal-PBS saret 156 intervista lil Lorenz Gonzi u 34 intervista lil kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. 122 intervista aktar lil Lorenz Gonzi. Jirriżulta wkoll li bejn l-2008 u l-2010 fuq il-PBS ixxandret 1171 aħbar dwar il-membri tal-Kabinett. Dwar il-Grupp Parlamentari Laburista fl-istess perjodu xandru biss 220 aħbar, li jfisser li matul l-2008, l-2009 u l-2010 kien hemm 951 aħbar aktar dwar il-Kabinett milli dwar il-Grupp Parlamentari Laburista. Fl-istess żmien ittieħdu 365 intervista lil membri tal-Kabinett, jiġifieri lil Ministri u lis segretarji parlamentari, waqt li l-membri tal-Grupp Parlamentari Laburista ittieħdulhom biss 24 intervista, differenza ta' 341 intervista. Fil-jiem li għaddew f'konferenza tal-aħbarijiet, id-deputat Laburista Gino Cauchi akkuża lil PBS biżbilanċar fil-PBS kontra l-Partit Laburista, waqt li saħaq li t-tort mhuwiex tal-ħaddiema, il-ġurnalisti u l-production houses iżda ta' min imexxi l-Istazzjon Nazzjonali ewlenin fosthom il-kap eżekuttiv Anton Attart u l-editur reġistrat Natalino Fenek.